دما خوش ببینرین هجا ایروپازده آدار 2022 روژان روژا سیشمی بویا روی شدانین هری سرکه او هری بالکشین کل سرانسری جهانی رو دانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بری چارکن دما خوش ببینرین هجا ل اوکراینای دی شهری گیران دبه اوکراینیان هر چه قاسی ل پیشبری روسیه یک به یک گند او باجرکن خوش دزدن جی ل به شری دیگه حتی نها کاریا لزا پیشدچونا روسیه کم بکه هری داوی روسیه راگاند کو هریما خرسون به تواهی هاتیا کنترل کرن ل خارکوویجی ویرانیه که پر زیده یاشبر ایریشن روسیه هیا ریوبرین باجری خارکووی راگاندن کو 600 خانی او 5 دبستانان زیان دیتیه اوکراین دبیجه جمارا لشکرین روسیین حتی نها جد سپیکا ایریشن روسی او حتی نها ج 13500 در باز کریه. لناوا اوکراینا شرک دجوار هیا هزا هری مزن آجیهانه یاد ویمین اف 20 روژن به تواهی هزا خواه ایریشی اوکراینا دکه لباکور روشلات و بشکی باشور ولات شرک دجوار هیا ارتشا روسیا هر کو خبر دیده ناوا اوکراینا شری هیی گور تردبه. ارتشا روسیا راگهاند کو هریما خرسون کتیه بن کنترلاوان. Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской. بردفکی وزارت پاراستنی یا روسیا ایگور کناشنکوف لپایتخت موسکوی به داخویانیه که درباره شر نافبر روسیا و اوکراین ده آگاهی پار بکر. ایگور کناشنکوف دیار کر که هزین وان لأوکراینای به پیش ودچن و باجارو که نو کنترول دکن. کناشنکوف گوت همو آخا هریما خرسونه جالی هزین روسیه و هاته کنترول کرن. بردف که وزارت پاراستنی یا روسیه درباره چکن کل اوکراینای هاتنه بیکر کرنجی اف آگاهی دان. صد و پنجی و شش بالافرین بیمروف 1306 تانک و گلک وسایت زرخی هاتنه بیکر کرن. کناشنکوفانی زمان کو بارگهن چکدارین بیانی یین لهریما نیجنا گورسکی هاتیه دست سر کرن. لآلیدن خارکوف یا دکوه روشلاتی ولات جروجا دسپیکی شر و حطانها باجاری هری زیده بویا آرمان جاهزین روسیه. شاردار خارکوفی ایگور تراهوف دا خویانی دا او گوت لباجار 600 خانی جبر بمب بردومانا روسیه ین کو دوام دکن ده زرار دیتنه. هر وها 5 دبستان و نخوشخانه آنجی زیان دیتنه. دناوا رو شاهیده سررکانیا اوکراینای جی بیلانچویا 20 روژین داویین شر اشکره کر. لگوری وی بیتری 13500 لشکرین ارتشا روسیه هاتنه کشتن. 81 بالافر، 95 هلیکوپتر، 404 تانک، 1279 وسایت زرخی، 105 توپ، 64 سیستمین روکتاویج و 36 پرگالیم پاراستنا هوایی هاتنه بیکر کرن. هر وها هیزین 640 وسایت، 3 کشتین لزا سویک، 6 وسایتین سوتمنیه و 9 بالافرین بیمروشی
hatine bêkêrkirin. Di nava rojên derbasbûyî de Rûsya ragihandibû ku bêtirî 16,000 kesên ji bo li Ukraynayê li kêleka wan şer bike ser lêdankirine. Serêrkaniya Ukraynayê jî diyar kir ku Rûsya bêtirî 1000 çekdarên kirêkirî ji Sûriyê kom kiriye. Ji van 400 li sînorê Ukraynayê hatine bicihkirin. Ukrayna iddia dike ku ev çekdarên kirêkirî li sînorê Belarusê yê bi Ukraynayê re li nava kampan hatine bicihkirin. Bilê her roja derbas dibe welatiyên Ukrayna bi serkeftina xwe ya li pêşberê Rûsyayê hîn zêdetir bawer dikin. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî got Rûsya rastî berxwedaneke ku qet ne li bendê bû hat şêwirmendê wî jî anî ziman ku dibe di meha Gulanê de şerbidawî bibe û peymaneke aştiyê jî were îmzakirin di demekê ku paytext Kiev tê topbarankirin de lîderên Polonya, Çekya û Slovakya wê biçin Kievê û bi Zelenskî re bicivin. Ji 24 Sibatê ve Ukrayna hewil dide li dijî Rûsya hebûna xwe biparêze. Heta niha jî rêveberiya Kiev kariya pêşderçûna Rûsya heta astekê lawaz bike. Вільні народи вільної країни. Завершився 19 Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ji berxwedana heyî keyf xweşe. Zelenskî anî ziman ku Rûsya rastî berxwedaneke ku ne li bendê bû hat û wiha got ew ne li benda berxwedaneke wiha bûn. Wan ji propagandaya xwe ya ku bi salane li ser me derewan dike bawer kir. Zelenskî şeva din biriya vîdeoyekê ku weşandî berxwedana 19 rojên destpêkê ya li dijî Rûsyayê nirxand û got li Ukrayna Rûsya duwarê leşkerî de winza hiyên mezindan. Rûsya du caran kete Çeçenistanê. Li her du caran bi qasî Ukraynayê leşkerên wî lê nehatin kuştin. Zelenskî diyar kir ku artêşa Rûsyayê ji keraseta mirovî ya bizanebûn hatî afirandin ber pirsyare. Zelenskî balkişand serxwe pêşandanên li dijî şer ên li Rûsya û spasya wan kir. Di dema ku Zelenskî ji nava Kiev peyam diweşandin de li paytextê dengê teqînan bilind bû. Welatiyên li paytextê Kiev careke din bi dengê teqînan şiyar bûn. Li gorî ajansa AFP sê teqînên mezin pêk hatine. Bi derbasbûna demê re hat hîn bûn ku ev deng topbarana hêzên Rûsyayê bû. Di encamê de du kes hatin kuştin. Ситуація залишається контрольованою воєнно-політичним керівництвом України. Şêwirmendê serokê Ukraynayê Oleksey Ararastofej pêşbînî kir ku şer heta meha Gulanê wê bitoma û wiha got. Ez bawer dikim ku heta meha Gulanê heta hîn zûtir dibe di peyameke ya aştiyê were îmzekirin. Di vê navberê de Ararastofej hevdîtinên di navbera şandeya Ukrayna û Rûsyayê de nabe. Di demekî ku Rûsya bi ketûberî êrişî Kiev dike de Serokwezîrê Çekyayê Petr Fiala ragihand ku li gel Serokwezîrê Polonyayê Matyoz Morawiecki û Serokwezîrê Slovanyayê Jens Jansa wê wekî nûnerên Konseya Ewropayê wê biçin Kiev lîder wê di serdana xwe de bi Zelenskî re bicivin. Bi li her welatên Rojava jî bi cezayan dixwazin Rûsya ji Ukraynayê derxînin di vê çarçoveyê de welatên Yekîtiya Ewropayê cezayên nû li ser Moskowayê ferz kirin di beşa çaremin ya cezayan de hinardekirina derve ya Rûsyayê di warê hesin û çelîkê bo armanca cezayan Yekîtiyê ev ceza ji aliyê serokê Konseya Yekîtiya Ewropa û berpirsê polîtîkên ewlekarî û dervê Yekîtiya Ewropayê ve bi kêfxweşî hatin pêşwazî kirin berpirsan careke din piştevaniya xwe ya ji bo Kievê
آنین زمان. روسیا ji cezayan têr bû lê ya xuya dike. Welatên Rojavayî wê bi cezayên heyî re sînordar nemîne. Li dijî êrişên Rusya li ser Ukrayna, Yekîtiya Ewropayê cezayên nû ferz kir. Fransa ya ku serokatiya demkeya Yekîtiya Ewropayê dike, bi daxuyaniyekê re gihand ku di civîna ku ji aliyê nûnerên welatên Yekîtiyê ve hatildarxistin de cezayên nû yên li dijî Rusyayê hatine pejirandin. Ev ceza piştî ku di rojnameya fermiya Yekîtiya Ewropayê de bêne weşandin wê bikeve meriyetê. Bal hate kişandin li ser wê yekê ku di pakêta çarana cezayên li ser Rusyayê hatî sepandin de hinek kes û rêxistin hedef hatin girtin. Hat destnîşankirin ku statuya welatê herî hezkirî yê Rusyayê hatiye rawestandin. Biryara cezayên ku du hatî girtin, îro bi daxuyaniyekê naveroka wan hate zelalkirin. Li gorî vê yekê bi şirketên gelemperî yên di saktorên cihêreng yên Rusyayê de wekî pîşesaziya leşkerî wê tidan û standin neyên kirin. Li ser îtîhalata berhemên hezin û pola yên ji Rusyayê wê qedexe bêne danîn. Seroka Komisyona Yekîtiya Ewropayê, Ursula von der Leyen li ser hesabê xwe yê medya civakî peyameke parve kir û got: Ez pêşwazîkirina bilez û pakêta çaremîn a cezayên welatên Yekîtiya Ewropayê yên li dijî Rusyayê silav dikim. Von der Leyen diyar kir ku ev ceza wê hêza serokê Rusya Vladimir Putin a finansekirina şerekî neheq qalis bike û heta ku şer raweste ew ê zextê li ser Kremlînê bitomînin. Nûnerê bilindê têkiliyên derve û polîtîkayên ewlehiyê yên Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell di parvekirina xwe ya li ser mijarê de got: Em bi biryarin ku piştgiriya Ukrayna û gelê wê bidomînin. Borrell diyar kir ku pakêta çaremîna cezayan armanj dike ku hêza Kremlînê ya finansekirina şer lawaz bike û dêzrarê bida aborî û lojîstîka Rusyayê. Bi van cezayên nû re jimara cezayên li ser Rusyayê gihişt 6400. First, we have done a lot. Bilê rêveberiya Dewletên Yekbûn Amerîka beriya niha îdia kiribû ku Rusya ji ber şerê li Ukraynayê gelek tengav bûye. Ji ber vê yekê jî Rusya xwe avêtiye ber deriyê Pekînê û ji rêveberiya Çînê daxwaza alîkariyê dike li dijî vê yekê ji Washingtonê bertekên tund derket. Şêwirmendê ewlekariya netewî yê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Slovan bi rêveberiyên Çînê re civiya û li hemberî vê yekê jî Pekîn hişyar kir ku eger alîkariyeke ji bo Moskowayê bike, ew ê bi cezayên û tecridê re robrû bimîne. Rusya ji ber êrîşa li dijî Ukrayna diqada nav neteweyî de bi tenê tê hiştin. Cezayên ji aliyê welatên Rojavayî ve hatine ferz kirin, rêveberiya Moskow tengav kiriye. Moskow ya dixwaze piştevaniyê ji Pekînê dike, heta niha nekiştiye armanca xwe. Di dema ku êrişên Rusyayê li ser Ukraynayê dewam dikin, şêwirmendê ewlehiya neteweyî ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê John Sullivan, rêveberê ofîsa Komisyona Têkiliyên Derve ya Komîteya Navendî ya Partiya Komünîst a Çînê Yang jî tişre civiya. Civîn li paytexta İtalya Romayê pêkat. Armanca sereke ya civînê fikarên Washington yên piştevaniyê bo Rusyayê bû. Rayedarekî paybilind ê Amerîkayê piştî hevdîtinê daxuyanî da û diyar kir ku Amerîkayê encamên neyînî yên ku ger Çîn alîkariya Rusyayê bike jê re aniye ziman û wiha got. Niha fikarên me yên li ser hevkariya Rusya û Çînê heye. Şêwirmendê ewlekariya netewî li ser van û encamên wê yên ku rastî rêveberiya Pekînê werin jî aniye ziman. Berpirsên Amerîka îddia kirin ku di hevdîtina 7 saetan dewam kirte, nêzîkatiyeke erînî hebû. Di çapemeniya Amerîkayê îddia ji aliyê berpirsên Amerîkayê ve hatin kirin
که روسیا ji destpêka êrişên xwe yên li ser Ukraynayê ve daxwaza alavên leşkerî û alîkariyên cûr be cûr ji Çînê kiriye. Hat gotin ku hin nîşan jî hene ku dibe Çîn amade be alîkariya Rûsyayê bike. Berpirsên Emerîkî jî îddia kirin ku nîşan hene beşeke ji cebilxaneya Rûsyayê qediya ye. Berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov îddia kir ku Rûsya ji Çînê daxwaza alîkariya leşkerî kiriye ret kir. Wezareta Karên Derve ya Çînê anî bû ziman ku Mosko tu daxwazeke piştevaniya leşkerî ya ji bo şerê li Ukraynayê ji wan nekiriye. بلهر ایران ل مسکوی جوینک دوالی یا چافکانی آخوا جارکدن ج آلوزیا ل اوکراین دیگره پیک هات مجارا سرکه یا جوین آستانکرنا روسیه ج پیمان نوکلری یا ایرانی یا لگل دولتین یک بین آمریکای بو مسکو و اشکره کرکو جبو جبر شری ل اوکراین باندوری ل دانوستاندن وانین به ایرانی رنکه وان گارانتیک به رنگ کنویسکی ورگرتیه. نهایی الان وزیر کار دروی ایرانی حسین امیر عبداللهیان جبر آستانکرنا روسیا یا د پیمانا نوکلری یا ایرانی لگل دولتین یکبوین امریکا ده فان بکه بری خدا مسکو. فعال می باشند و ما در نظر داریم هماهنگی را در خصوص هرچی قاصید دما سردانی ده مجارین جدا هاتن دیار کرنجی لی روژوا سرکه برنامه یا پیمانا نوکلری بو. صحبت امروزمون حتما به نتایج مثبت مفصل و Дамы и господа, мы провели переговоры с моим коллегой, министром وزیر کارن دروی روسیای سرگی لاوروف پشتی هفدیتنا به هم پیشه خوی ایرانی را آخوی او گوت ما گرانتین نویسکی ورگرد و جاره کدن پلانا چالاکیا یا برفره آهف پار لسر برنامه نوکلری یا ایرانی دست پی بکه. کرملین جی لسر مجاره هلوست دیار کر. بردف که کرملین دمیترو پاسکوف دیار کر که دی چارچوه برنامه پیمانا نوکلری ده پیویست جزاین لسر روسیه لبر چاوان ورن گرتن. اول بوده تا اونجایی که ممکنه مذاکره فوری برای توقف بردف که وزارت کارن دروی یا ایرانی سعید خطیب زادا جی دیار کر که امیر عبداللهیان جبو دوام کرنا هفدیتنین لسر نوکلری سردانا موسکوی کرنا. بریان نها به 10 روزان دهات راگهاندن که هفدیتنین لویینای لبر پیک هاتنا پیمانه که لسر مجارا نوکلریه. لی روسیا یا کجبر ایریشاوی یا لسر اوکراینا جالی ولاتین روژاوی و جزاین تند هاتن فرز کرن پینجی آداره داخوازی نوکر. روسیای گارانتی خواسته که پیکانینا امریکای باندوری لحفکاری آبوری یا به ایرانی رنکه. Very good to see everyone here today and especially good to see my وزیر کار دروی دولت یکوین امریکای آنتونیو بلینکن اف داخوازین که هفدیتن دان را وستاندن وکه لدروی روژوی نرخاند. هیجای ببیر خستنیه. سروک بری دولت یکوین امریکای دونالد ترامپ دو گلانا 2018 با آوایی که یک آلی جپیمانه و کشیا. با هاتنا ریوبریا جو بایدن را نیسان 2021 دان استاندنین و گرا لپیمانه جاره کدن هاته دست بکرن. بری بینرین هجا که ام کمکه نوا وان آلوزیان برای خوابدن رنگینیا کل نوا جهانی هایی لهندستان ده چارچوبه فستیوالا لات همار هولی یا رنگین ده جنان بداران کربی خود سری زلامان ده درخستن جنان لقاده دارین خواه خستن دستی خواه و لدردورا ظلامی حاتیه دیار کرن کمبون جنان وی جاری دور ندان هفدو او کتن پیش برکا که کوی زیده تر لزلام بخه زلامین جبن داران خلاص بوینجی دبکو حتی سالا کدنجی روژا فستیوالی ویه جبیر نکن.
بلی بینرین هجان و چیمین جهانی لیور بداوید بن و آمد بجین حتی صبح جاره کردن ورین پیچیا و بمینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار